ungakwazi ukuqala usixoxele ngamagalelo aleli iphinifa lakho. Oh leli leli iphinifa leli babo kahle kahle ngizothi ngokudlinga ngathi nje ngoba sosinayo sisithanze amaphinifa sisonto kwaqoqa yabona sometimes sizibalela akungespace abantu esihlala emgaqweni ashintshe njalo asigeze njalo yonke lento leso manje ubona uma ngine ebhlukweni lodwa nesikiphe esodwa kufanele ngizame ngokusemandleni ukuthi konke engikwenzayo kodwa ngizama ukusiprotect singabe sesingcola kalula uyayibona lento efana le ngoba phela manje uma singibuza usu ngoba ngigqoke lezi ngubo lezi ngagcina nokushintsha ngoba mina ngisakhumbula yabona serious ngisakhumbula bafo so ngithe ngithola lisho mina okay ngoba besivule nengqomo sibheka umathini omakhalboys yini angigqoke lona ukuze ngingangcolisi kalula uyayibona ukuthi noma ngisengenza ezinye izinto eseceleni ngabe singihamba lemgaqweni ngokubuka ngumuntu njengomuntu ongcolile utapotaka ugcwele okhari orice ophuthu ogwaqana ngikalele so this is why ubona ngigqoke iphinifa namuhla ngidlinana ukuthi uma ngithanda isikiphe ngiyasikhumula ibhluke ngiyalikhumula ngiyisalele ngetrunk nephinifa lami ngiyiphona uyayibona into ehle uyihambela khona edolobheni ngiyazihambela edolobheni la sinamalungelo bafo nami ilungelo lami ukuthi ngikhululeke uyayibona lonto ngiyenze noma yini ngisanda ukuyenza ngikhuluma noma yini ngisanda ukuyikhuluma kodwa as long if ngeke izilimaze amalungelo abanye abantu uyayibona ilungelo lakho liphelela kuwena ilungelo lakho lingagcina seliphazamisa ilungelo lomunye umuntu exactly bafo uyayibona lonto bathi ngisimathi is freedom of speech uyayibona into kanjalo nje phezulu freedom of speech nje ukukhuluma exactly ngincokolela uyayibona lonto ukuncokola kwakho kungaphazamisa umunye umuntu sure mfethu yabo ukuthi angabe ngathi mhlawumbe khona into engimcwasayo noma into engenzayo khona into mhlawumbe ucasu kuwena mo icasukela phela inhliziyo zabantu ayifani wena ngicasula ukuthi nginesibindi sokuthi ngikwazi ukugqoka iphinifa ngomuntu wesilisa nginaso isibindi leso wena uthini usona usoze nogqoka iskindi wena ngathi nabe ngikwazi ukusuka ekhaya ngigqoke itrunk vest ngihamba ngobhaqi ngima oweleni emall uyayibona ukuthi ngisiko ekseni ngiyacabanga lento leyo ukuthi omunye umuntu uyibuka as if ayibo unjani obhuti nje ufana umuntu ombe egqoke underwear phambi kwabantu ngihamba ngigqoka underwear ngikhulekile nje ngomzimba wami ukuze ubabone njengabantu besimama bama-virginity abasabi ngokuveza umzimba wabo ngobani akasabi ngawo hayi lesikhathi samanje ngisho umama of 3 bayalokhu bayahamba ngqo angithi ayibona lento azihambele nje umuntu angabi nankinga nje futhi ayikhulekele nje futhi ungathini mashaba isakhuluma ngeindaba zokugqoka ngokuyigqaja ngomzimba wakho nokungabi namahloni ngomzimba wakho ngendlela osekugqokwa ngawo njengamanje izingane ezigqoka into ezincane uzocishe ubone isithende akuyenzeka futhi ayisiyavela ngesinye isikhathi uthothi siyavela ihamba yasehlisa ngiyihwayile ngithini ngimna usigqoka usazi ngoba phela ngesikhathi uhamba siyanyuka uyasehlisa usimo kwanodlala lo mdlalo wena manje siyanyuka uyasehlisa uma uzodlula ebafaneni usubeka i-exercise noma usuthiya ngobhaka usigqokelani kanti uzophinda usabe futhi ngazo noma mhlawumbe khona into eyinkinga ngithi la kuvela khona izithende zakho lezo sibeke nadinga ukuthi uzigqoke lento leyo ngoba ngempela masikhuluma iqiniso futhi lento ngeke ngizina iyalimala angeke ngigxeke uhulumeni yabo anginalo ilungelo ukuthi ngimgxeke mina kodwa lento esisho ukuthi freedom of speech uyayibona ngisangaphinde futhi ngimgxeke uyayibona ngoba awona umenzo ukuthi abantu besilisa abaganane bodwa uyayibona ukuthi ingane isinayo in the age of 12 years singakwazi ukuthi izali ibe nengane ikahle uyangibulala lapho ngiqinisa ngibulala lapho ngoba phela manje mina ngizoba ne-authority ukuthi ngina 10 years sho ngahlahle mina singakwazi ukuthi ngimithise noma ngimithe ngibe nengane in the age of 12 uyayicabanga lento senguma ekube nawo sengaphansi kwesadla sabazali uyayibona into efana leyo ukwazi ukuthi mina if uthisha esikoleni engiyala engishaya icala lelo uyayibona lonto bafo okay ngiyavuma futhi ngiyaphika ukuthi induku ayakhi iyabula iyabhidlisa futhi lesemsana ukuthi induku iyakha uyayibona lonto induku iyakha elisema futhi ngingaphinde ngisho ukuthi iyabhidlisa kuya ngendlela futhi umuntu omshaya ngayo exactly uyayibona lonto nangendlela ukuthi umshaya akhona nama amazwi osukuhamba nawo ngoba phela bona uma kuyingane yakho ithanda uzofika ishaye isingezikhathi sikhala bese uyidonsa uyibeke la eceleni kwakho bese uyehlisa isiyayo yabo ngisabona ngesikhathi ikhani sivele isicasukile yona izama ukuthi ifuna ukudina noma ukuziba kodwa iyayilalela into ayishoyo ukuthi hlahle baba hayi ngoba ngisonda uma ngoba hayi ngoba ngisonda ngoba ngishaya ngoba ngenze
u1 no2 no3 no4 no5 angisabona Yeah. manje uzoyishaya ingane wayiwena uyayithuka uyibiza ngenhlambe engaka yonke lento le Uyislimu futhi yebo angisayibona ukuthi usayithini ingane iyabe bese okay la mangilali out vele ekhaya vele ngiyazi ngizoshaya yebo lento angise kuphile kanjani so yabo into enjalo ukuthi useless ngingasho na uhulumeni nginawo umqhana ukuthi balilimaze izwe kakhulu bafuna yeah kodwa kulokhu kokuganana kwamadododwa angifuni ukuphawula ngakho kodwa engakutshela khona ngokwe experience yami nalomsebenzi engiwenzayo sengike ngahlangana nento engenze ngathi ikhona into yokuthi umuntu engumuntu wesilisa kodwa azizwe umuntu wesifazane ngokwe experience yami mina ngiyindoda engakhuluma indaba yamabhuku ngikhuluma ngento engiyibone ngamehlami nento engifikile kuye eduze kwayo ngayibona ngamehlami ngagumulile ufana nami mina uyayizwa le nto leyo kusuka lapho ngasayina phansi ukuthi angisobe ngaphinde ngagxeka umuntu othi uyisitabani umuntu othi uthanda umlilo ofana nebakho sekubuya lapha ekuthenini ke inkululeko yakho ingagcini iphazamisa inkululeko yomuntu if ekwenza yena ngesingaye kodwa kungaphazamisa uprofessor angihlangani naleyo nto leyo yeah understand le nto leyo ngokwe experience nokukhula isizulu esihle sithi umuntu ufunda azafe yabona umuntu owasho lawo magama hey wayeyinjula buchopho sizalwa izinjula buchopho hayi umuntu ufunda azafe mfowethu ufunda azafe amashabu ukuthi indaba zabantu ezabantu kodwa futhi indaba zami nezakhe indaba zami nezakhe so sigcine iphizolo bafu ukhala uthi awukazi uzobabingelela abantu ayiqiniso leyo angani ngokuna siyadlala nje sikhuluma siphakathi inside ayibona inkinga bona uyebabukeli kahle lana ngikhuluma noLondizi waKwaNdlovu isibongo aka madoda abesongulu ngonyama ngayibona le nto leyo ngaleli dlaliso bangibiza ngomashaba ukuthi nginamagama amaningi abanye Oslo Jam abanye umbhubhulo kodwa konke lokho ngisazokusebenza isikhathi ukuthi zonke lezi ziqophela igama negama liqhamuka phezulu kwento exactly uyayibona onjengelela mbhubhulo nje uma lumambe kodwa adlule kancane nayo ibe story eside nayo uyayibona lonto ibe story eside ayisathi babukeli bami lana nami ngithi ngitholele ithuba leli nginibingelele ngithi ninjani niyaphila kulesithathu ekseni sinithamelele luhlelo la ekhaya phela luzungena ngolesithathu ebantweni kodwa phela mina sengisho usuku engenze ngalo mina lesithathu ngazibona babona mhlawumbe libuka sasa izolo kodwa nje bazalwane benkosi ngiyanibingelela yazi khona engiyithanda abafoko wayithinta amashaba indaba yeingane nemali eningi kuba exposed emalini wabona ingane kwemali ukwelinye lamasonto ukwathinta leyo ndaba leyo off camera awuphinde uyithinta ngoba mhlawumbe ikhona engamelapha obukela lo mbukiso yalo lana bengikhuluma mina about kodwa angasigciki kahle labazalwane ngiceleni isizwe kahle asixeki umuntu asixeki abantu kunenkolo yamamuslim so la nkolo yamamuslim into esinga-understandile ngayo ukuthi kunenkolo yamamuslim kunamaKristu kunomaNazaretha so on and so on and so on bonke labantu banendlela yabo yokunikela ngiyayibona into njengamaNazaretha amaNazaretha anikela phi asanikela angisani wasenikela entabeni noma kodwa anendlela yabo yokunikela nabo mase samaKristiani anikela kumfundisi ukuze umfundisi akwazi ukuthola ihash lakhe zonke izinto zakhe azobeyidinga so amaMuslim wona awanikeli to anyone phela anikele to those who are poor uyayibona so yona indlela abanikela ngayo bona imali so last month bebekuyi fasting so le fasting yabo bayibreak last month bebekuyi fasting bayibreak last month so we break we fast kuthina ngiyonqolela abazalwane bokuthanda ukungena nalama languages lawa wasemgaqweni isitsotsi uyayibona ngifuna manga hayi ngoba mhlawumbe kodwa nje kuyazi izinto ekuyizenzakaleleyo sekusekazini kwethu so la masulumane lawo ifona ekhipha imali yasenikelela kubantu abaphuwa uyayibona lonto ngoba benganikeli kumfundisi benganikeli umuntu bananenkolelo yokuthi mina nginenkolelo ukuthi bona basuke sebequmba kahle uyayibona lonto basuke sebedlalisa imali impela abanemali uyayibona lonto leyo so kuba kwabo nemali akunqena ukuthi
noma bebreak bonke the ba break ngayi fast basuke more than 1000 kuleyo branch leyo ngoba ama branch mangaka ke eThekwini nje bese amasonto amaSulumane behlangene in one of the grounds elikhulu ngakuleyo ndawo leyo yabo ngoba ngalelo langa saseMonti side phezulu so indlela okucwele ngawo laphana wawubona ukuthi ayilani impela imali khona ngoba safika sahanyuka ngithi sihlala lapho judge estimeleni phakathi kwe-bridge so isikhathi siyakwazi ukusibona without usesibuka uyayibona lonto ngendlela isisi creative ngawo basimanje isikhathi sikwazi ukusibona ngaphandle usesibuka okay ngistimela sokuqala ngqa ekseni isikhathini leso 3:15 but it's around 2:03 so 3:15 uyayibona lonto le sasazi okay ileso ikhathi manje nabo so savuka nobra wami sasayifethu asinikele khona uyabona phela asinikele khona eMorning Side eMorning Side impela sihlamba safica abantu ababesa u6-7 kanje uyabona nasife sihlale phansi alona eqhamukile kaMasoni azothandazana enkonzweni yabo oqala ingobani around 4 to 5 mangaphosisi kahle uyabo so kuye ngokuthi umuntu umuphi umuntu agijimele igazi lakhe azomuphi imali ngiyabo nke omunye angiphe lo 20 rand apho umfowethu 10 rand mhlawumbe apho omunye 100 yabo apho mhlawumbe khona nezidalwa abo 100 kanjalo ngoba leyo mali leyo before kushaya nje u7 engase nginawo mina ngangino 120 kangiqala ngisho kuyenza le nto lana and futhi ngabona siyakhokha bazalwane ayiyakhokha hayibo bafo ayiyakhokha my bro ngoba kuyiqhamuka iSulumane liphethe uplastic abanje kanje ngisana yabona handbag uje mhlawumbe liphethe gross acaca uphethe ama envelope anemali phakathi mhlawumbe envelope iyodwa mhlawumbe ne1500 ayibo imali enjani so lebonke ukuthi uyabona ama envelope kubela emodern 60 wonke uzophisana ngawo hayi ukuthi amkhona afana kubele naye emumva cha uzophisana ngawo uma ukuthi ambizi igcine yasala noma ngeke ngibe neshona ukuthi bayenzani kodwa nje engineshowa ukuthi bazoyispenda yonke until bayiqede ngisabo hayi okay ayikho flop la besipha lo mali bangene ngaphakathi bathandaze baphume bahambe kuthiwa sami sengale eground ngale ngemuva uyabona but before sifika ngale eground ngemuva every qhamuke inqwaba yosisa bahamba nezingane ezincane hayibo ngiphelele ngisho ngangiqala ukuyenza ngangayazi awu lapho zibaqhamuka ingane inqwaba ingane engaka ezinye zisaphethwe ezinye zazambela mhlawumbe ingane ubona gcale ina 3 years 4 years 5 years enye inokukhuluma ukuthi yabo sisadavuza ngisho ukukhuluma yabo cha ingane encane le uyabona lento leyo phethu hayi babambula indawo mina ngeke ngizwe kahle ukuthi ingane ziyiswaphi ngo3 eintatha ngoba le ngane lefuthi ngabo bafo isayilalela angisayibona lo phethu funga zangibisalele isaphupha amaphupho eingane idlala yenzani ngisabo but mangiqhamuka iSulumane ubone ingane ikhangeza icela ibheka mina ngabe la ngashaya uvalo ngathi hayibo shithi lento le umama uthi ekhaya emehlele ingane nokuthi ngabe uyifundiswa a e i o u yena uyifundisa ukuthi uma ubona lo muntu onetshebe enkulu ogqoke izinto ezimhlophe ubovula izandla kanje ucela ukuthi salama alaikum yabuthi manje uyifundisa izinto kumina ngabona kuyinto esili yabona engenasidingo ukuthi ungayenza kanjani into efana leyo umzali ufundisa ingane yakhe encane na 5 years 3 years imali ngoba hlahle ngale uyayibulala mfethu masikhuluma iqiniso uyayibulala ifushane leyo ngane leyo ngoba mina ngikhuluma nje ngami nento elingilimaza kakhulu ukwazi imali basi ngayazi sengithande ukukhula kancane sengifuna grade 4 grade 4 nganginoma mhlawumbe ngisengina 10 kanje uyayibona lonto lapho sengiqale sengazi imali ukuthi ayibo quantity 20 rand na 20 rand futhi wawusumkhulu ngaleso sikhathi leso so manje ungitshela ngengane ena 4 years ikwazi ukucela imali engango 10 rand engango 50 rand ibize nangegama uyabo umuthi uthatha u5 rand umuphethe eyiphepha nama coins okay angithi nje for example uzothatha u50 rand oyiphepha uthatha 100 rand ama coins uyinikeza ama coins izowanqaba ifuna iphepha yabona ukuthi lento leyo into vela efundiswayo umzali wayo ukuthi hey mina ngavela nganga-understand ngale ndlela ezingazangigcina sengiphahluka ukuthi ngiyibusise bamkeni wrong bafethu nonke kahle akekho umuntu engimjajalwa kunina uyayibona nayo kahle wena sikhotheni wena bafethu ngiyaxolisa kodwa lento enenzayo mina ngiphatha kabuhlungu ukuthi kanti izingane bafethu zisencane kangaka futhi ngabe nje kuyimali ngathi kugodola mina manje uyayibona ngiyagodola phela manje kila emgaqweni iphela into engilethela yini ngoba ngifuna imali naleta zabo mizazwe sesiyidlayo
uyabo lo manje uthini kulabantu abazali abanika ingane imali they must stop doing this my bro. They must stop doing this mfethu. It's better ukuthi ingane yakho uyithengele something rather than ukuthi uyinike imali ngoba manje abo nje uqala nisekhaya egcekeni uzoyipha u10 rand uthi ayiwenze lo 10 rand ayihambe yothenga angithi usho njalo phela ngale month ayihambe yothenga izokwenze nje manje ubuye store mhlawumbe kuzokuphoqa kufanele icross umgwaqo manje usayibheki izinto ezinike ezizokwenzeka ngale no ngale mali ozoyinika yona zingane inkinga isazodlula kuyona lengane le safanele ihambe iye store uye kwa store safanele kwela umgwaqo bayibona kula umgwaqo kufanele igade imoto yonke lento lena yabo now nathi simile la itolo sicela u2 rand nathi ingane uqhamuka iphethe u50 rand ngesandla yabona mncane ngisho sasana ukuyiphuca lengane le mali le uyayibona lento phezulu so ziningi izinto eziningi ezimbi ngasenzeke enganeni nomqondo wayo futhi bayalimala kakhulu ngoba nje nikhulu inomqondo ukuthi yena yazimali bese kuyiphazamisa ukuthi yenze izinto ngendlela eright exactly esikoleni iparticipate kahle esikoleni bese yona into esihlezi phela muyingane ngisho ukuthi nawo bhuti omdala lento ikhule yenzeka kuwena yabona into okhule ngaphansi kwayo angithi mina ngoba ngisho mina ngikhule ngaphansi kokholo ngakhula ngaphansi kokuganga ukuthi bengikwazi ukuparticipate kuyona yonke into yabo so konke lokho bese kusemqondweni wami noma ngilala yabona ngisho emaphupheni nami obviously bekusenza kwela kona automatically ukuthi zonke lezi zinto ngiyayiphila nasemaphupheni nami zikhona yabo so manje uyacabanga ukuthi le ngane ngoba incane ngabe iphupha ama fairy tale yona iphuphi lodwa izophupha imali yayibona iphupha uma uyicela umuntu imali iphupha yenzani iyavuka kuseni ngane ma ungiphi 10 rand uthi uphingana 10 wazi uzona 10 imali enkulu ngizolenzani 10 mina wakutshela ingane lento leyo futhi sibethe ukuthi uthenga lengane amaswidi sweet mawusedolobheni mayihlela lapha ekhaya mayifuna imali inini kamaswidi kunokuthi uyinike imali mina ngisho njalo mina my brother nowabo ngoba nje uma uzingane imali yayilimaza eqeda ngoba nje mina ngikhumbula nje mina uma wayengafuni ukuneza imali mina ngisafunda isikole ngabo nje imali ngonje imali ngisazi mina safunda grade 4 from grade 1 grade 2 grade 3 ayimali ngingayazi ngisho isihlanu ngangasiphaza esikoleni dishabazi yebo izolo sigcinephi kambe business uthekula ekhanda ngizwe ngawo ukuthethe sokhohla hayi mina ngikhohlwa ke bhuti omdala ngikhohlwa ngamba hayi ngalapho bafika ngikhohlwa ngoba bonga wayini sikhuluma kanje konke kusuke kuyibuyela kona yebo lo phela kudlala ivideo call exactly yabo ngoba phela istory sami izolo besixoxa I was talking about my life ukuthi mina ngikhule kanjani ngingaphathi kwasiphi isandla ngenzani ngahlanje myself ngisho kanjalo but la sigcina khona sigcine ngisakhuluma ukuthi uma wami wagcina endapha mina umuntu ongikhulisile ngikhule ngathi ubaba kanti kahle ongayena ubaba wami lo ukuthi was my step father kodwa ngokuthi ngangaqondi ngingakakwazi lokho mina ngangesicha ubaba wayibona ngoba uyazi uma ngikhula ukuthi nawo ngubani awumfona umbovu uyayibona bangibiza ngubani isibongo sika baba uyabona sona ngikungijabulisa ukuthi bangibiza ngesibongo sika baba ngomfana kambovu uyayibona kamnandi nayo le ndoda leyo ngoba ngitshela ukuthi kuyindoda eshizilayo uyayibona kodwa lenze iqiniso face kanti vele ngiphatha kakhulu ngicanga indaba la baba lona mfethu yabo kangangokuba uze waendapha esenentombi enengane eziwu2 le ngane eziwu2 lezi zingakanani nazo futhi ingane ezincane ezino 3 years ngoba endala binaba yayina 4 years manje le endala ikhubazekile yayibona lonto ngabe ibiza kanini bathi ngayithiwa yini into bala emhlane uyisifumbu inale nkinga enjalo namfethu bese ihambe yachupha yabo okay bese le enye kaye yayi right ngefesi bese kuzoba eyakhe yesithathu kulo mama lo yabo ithi ingane yakhe yona mhlawumbe sinabani sinonyaka washona lo mama icabanga inkinga zoba namani usenengane engakafuna ibheke esu3 akasebenzi yebo inkinga bhekene namanye ufuna qa phansi asame indlela zomaqolo nalo muntu kwakuyisiqhaza ngoba phela wayengafundile yebo ngasho ukuthi semakhaya nje bese ebingafundile sisekhule nje ngokulusa mangabe ukulusa kodwa kunamngangakazi ngisithole isikhathi sokukhuluma naye ngimazi kabanzi uyabona ngoba konke lokwenzeka fast nami ngisayingane ukuthi azibazigcina sebehlukana noma uyayibona ngathi kube mhlawumbe lesi sikhathi ngasithola
until ngibe ngabe ngiyazi ngaye manje ngishiphe background yakhe nje yonke isiphele kwenzakalani ngayo yabo ngagcina ngathola ngalelo thuba lelo. Okay, umana lana lo baba lo nalezi ngane zakhe lezi ahlukane uma athole lo mkhwenyana wakhe lo ayashade naye ashone benalo mkhwenyana lo so kushoneni kwabo ngisele mina ngala ngisele nobani noma mncane yabo lonto lo simamncane ngikhuluma ngayo ukuthi angimblame mfune kakhulu izenzo zami bafuna yabo yalihle ngiqinisile umsulu izenzo zami ngoba into esibangayo nayo yini imali ukuze ngimtshontshele kakhulu uyabona ufuna ukukhuleni kwami nje ngidila nje naye kakhulu yabo so wazi wangiqamba wazi ukuthi mina ngizokhula ngosikhotheni yabo but kodwa wangizama ukuthi mfethu ngoba nginganadadewabo ngikaza ngilahle nje kanjalo yabo lonto ongenze ukuthi mhlawumbe ngisazoshintsha yabo kanti nokuthi ngishintshe things are getting worse angisabo angimanje yabona sengiqala sengibhema ogwayi sengibhema onsango but konke lokho before siqale uqala laphi uqale ukubhemela amaphepha yabo lonto ngoba la uqala kanje ubhema ogwayi nje mina ngaqala ngibhema iphepha yabo lonto ngibhema iphepha ilelo lingwehlelisa iphepha leli yabo imfino imfino kwana lento ephuma lapha phezulu kwemfino leyo engathi iyimfuthu ngiyayibona intshakaza yemfino ukuze ngiyazi ukuthi igama layo so sathe le nto leyo siyomise mhlawumbe ngizoyithatha ekseni ngibeke nje ilangeni ngiyifihle bese ngesikoleni ngiyazi mangibuya izobuye isiyomile ngizayibona shuwe yona lento ngiyigoqa noma ngithatha ama-T-bags yabona ngigoqa ama-T-bags bheka ukuthi sinalo umqondo loyo kwaya ngokuthi ekhaya mina mfethu ngihlala nosikhotheni yabona into angizibeka nje kanjalo ngoba uma limbamba nje bonke futhi ekhaya ngeke ngisho ukuthi saqalekiswa kwamndeni yabo ngoba ngeke ngaxoxa nakule episode ayizolo ukuthi ekhaya lo mndeni ngithi semqashweni yabona sihlangana ngoba kunento ephoqeleka ukuthi umndeni mawuhlangane yabo but rather than that niphethu konke mayiqomela yabona into so mina ukuthi uma ongulisile bethu mina ngithathe iside lami kakhulu uma bengana inhlobo le enodlame yabona into kunenhlobo le ngisho uyihlokoloza kangakanani uyayibona kodwa ihlezi ibhekisa ikhanda phansi yabo ngalendlela le ukuthi ngisho ekhaya befitha anywhere uyayibona ngani ukukhuthala kwakhe ngoba noma beshizile la bethi ngasebenzi yabo aphinda sizebona lezi nganzala ekhaya usesibala ekhaya ukuthi ngoba le ekhaya sibaningi kakhulu bhuti wami mfethu akuqabanga ngoba nginesho ukuthi esikhona manje sizukulwane akusibona ngisho bazukulu sizukulwane sesizukulwane uyabo so yabona ukuthi ngendlela sibaningi ngayo sinqwaba so uma bese kwazi ukuthi aphinde mhlambe umuntu siswakhe khona la izakona amgadela ingane uyayibona ngicongadela ingane intaba yabona kanjalo amashela ingubo uma nje bephatha kanjalo washa ingubo komakhelwane ama-ayini ba-ayinela yonke lento laso lo masenti lawo uyabo so ngoba ekhaya ngicala ukuthi ngoba silo umndeni onjalo ohlakazekile siphila nabafana abaningi abagangile abatshontshayo abenza ngalesi sikhathi engakadume noma ngabe yayikhona mase ngizwa kodwa ukuthi engakadumi into esadumela kakhulu iphilisi yabo ngaleso sikhathi umalume wami wenzani ubhema iphilisi lapho yena eThabani yabo ngoba ebhema iphilisi nje mina ngikunobaba la ngasekhaya olidayisayo so lo baba olidayisayo lo uma wenzani unokusebenza khona awashe amawashinga khona le mndeni ophila impilo abelungu ngithi yabo so thina ngoba phela singane ngizwana nabafana bakhona ngikhule nabo nje hlala nabo imoto senzani ngoba manje bona bengani zomana-ke ayihlali imoto ze-18 days ihlala ama-PlayStation yabo Game Boy obani manje yabona uma usayingane kubuhlungu ukuthi wena njalo ufika kumona wakho uzoncika kuyena ubuhle yabona ukuthi uyadlala awutholi ithuba lokuthi asimiya awudlale nawo yabona lento phethe wena uma ufuna ukudlala ukuthi ngidonsa isitili sesibovu idebe umgwaqo ngenhlabathi ngidlale kanjalo yabona nase-5 feet anguqobhoza amasondo la ngifaka amasondo hawo ziyo yabo so ngokuthi ubaba lo ngoba edayisa ingidi une-container ka-Telkom ngokusaqalisa ngale yaminyaka ngokusaduma ama-public phone yabona so mina ishafu yakhe la fihla kuyona ngiyayazi yabona ngoba phela ngisho bafuna ngikhule kule ntwana esmart yabona nto ngikwazi ukubona so la dila kanje la wenza ukubona so la bakudayisa iphilisi leli libhenyo malume lo ulifihla lapha kamakhelwane ngoba kwakhe ngoba egaraji lakhona ile magaraji lawa
mawubuka la erufini kunendawo engazisama khabethe sidididi uyayibona lo phethe so ngathi ukhadas so balifaka lapho mhlawumbe ngiplastic kwesinkwane noma ngayo uyayibona lonto ngisho no bafihla nabantu iphilisi so noma sigibela thina singane asinakeki basingane mhlawumbe ukuqoqoza plastic ngikhipha amaphilisi awu3 uyayibona lonto ngikumalume lapha ngise ngize kuqhubeka igama likaMbhubhulu amalume lapho thanda uMbhubhulu uyayibona manje ukuthi uyabona so nanzi intwana eqaqekile yabo ekhaya bahlezi becabanga njalo bemthethesela ukuthi umosha ushukela yena wera awuthengi ushukela abalase mayibonisa okay uhalela iMbhubhulu athi ngangomkhilela amanzi abandanga ngojeke ngikhilela amanzi abandanga ngojeke kube lapha endlini athi ngimtshotsheni inkombishi yegcwele impushu ke uyayibona lonto nami ngenze njalo ngutshontshe ngihambile lapha endlini yami ngibenzela mina ngithi bahlenda nabangani bakhe ngibhenywe ngithi ngathi besabhema la mina ngihleli nabo la eceleni engidwa kwama area lawo ngithi le ngiphuza wona lo Mbhubhudle lo ngimanyawo bathi beqaba befuna ukuphuza bona awusekho awusekho Mbhubhudle sengophuzile yazi intana kona sona etshwala uMbhubhudle lo yabo umngane wakhe kayizana khona ukuthi usport yena wangiqamba amagama awu2 la Mbhubhudle one slow jam yabona yela slow jam la lona lifika ngokuthini angimandi phela ngoba bebhema lengidi le nami ama area la endle ngisingivaliwe igcina lento singi-affecta uyabona sibazokunika izimali sangambe ngothenga i-material yabo mhlawumbe ugwayi wesizulu ugwayi nani lapha ngisima khona bafo it's not so far mhlawumbe ukusuka la ngiyapha mhlawumbe ngiyaka-steers nangaphosisi ngisho kanjalo but yabona i-distance indlela engizoyihamba mhlawumbe ngizihamba almost 2 to 3 hours uyabona yini ngidakwe yilento sengikhohlana ukuthi ngithunyiwe awuyiqala izibuye late sibo konje ngithunyiwe yayibona uma ngiqamba zonke ukuthi intwana yakho nashona thabane islow manini slow jam yayibona la lapha kudabona igama la slow jam uyabo okay ayikho flop mfethu okay lana mfethu ngithi singinalo ngikuku manje ngitshotshe namaphilisi ngitshotshe uma lumthabane hayi kodwa akuyona into engixelile nje ngiyatsho ngifuna ngabe into enake kakhulu uma ngalesi sikhathi na wenzani uyasebenza kulo muzi lo usebenza nje kumakhelwane isikhathi esiningi uyayibona lona mfethu kuze ngelinye ilanga lo baba lo usho ukuthi nawe kahle lo baba lo wenzani uphatha ngemoto wayetshontsha imoto kudala wasiyayeka yena senzani manje usiyayithenga ebafanele noma angithi kunabafana bakhe abamtshontshelayo imoto baba nathi imoto ukuthi uyayibona into mhlawumbe i-D40 Hilux yabo ngifuna manje mhlawumbe sifuna u30 bafuna imali bazovumelana ngayo yena uyayithatha leyo moto leyo iyeSwazini uya wayeSwazini wenza njani ngoba nami ngase ngisho bafuthi ekuningi sesikhuluma kakhulu bafuthi seyikhona eningi yabo but ngizochaza nje leyalisi imoto engizoyithenga le moto so le moto leyo uzobe senze njani mfethu angisabona ngokuyi kuyi-Toyota Hilux elimhlophe uzofika ufonele ibhaya ngephi eSwazini wemfowethu ngine-Toyota Hilux elimhlophe kanje i-registration yakhona it's lo seSwazini besenze njani yena esika inumber plate asi-registration disc uyayibona lonto enjani yani ye-Toyota Hilux elimhlophe uyayibona lonto phethe ayizoba the same thing ngale yayichaza le moto le besenze njani same time noma mhlawumbe angithi mhlawumbe umfonele ngo5 ey'ntathu athi bafuna ngo6 ntambama uzobe sengilapho uyangicanga ukuthi usuke esazweni lomuntu uyabona ukuthi mhlawumbe uzosuka nge-flight noma uzosuka nganangazi kodwa athi nje mhlawumbe nami sengizimsekelo uyabona bathi ngo6 ntambama noma mhlawumbe ngo8 ebusuku uzobe sengilapho uyabona nangempela kumefika enze njani ishintshwe idisk ishintshwe namaplate shawa imoto manje konjaphi konje esazweni uyabona so even amaphoyisa eyibona endleleni eyisuspecta phansi once bayimemeza le number plate le abangayijwayela abangayazi izobe isizisho sayo mina ngiwu-Toyota Hilux omhlophe kanje waseSwazini nalo mayibuka ngempela hayi i-Toyota Hilux emhlophe kanje isho sayo qondile uyayibona yona ngempela putshuke kanjalo imoto ifike eSwazini mayifike eSwazini yena akathathi imali uyayibona ngiphelwe i-drug deal uthatha ingidi yona liphilisi eliphenywayo mhlawumbe for example mhlawumbe akithi imoto ithenge mhlawumbe ngo20 kulabafana labo mase siSwazini mhlawumbe izobe imali mhlawumbe u70 uyayibona kulo 70 lo mhlawumbe izothatha u20,000 bese thatha u50 umsebenzi so uyacanga lo msebenzi uzobusa ungakanani inqwaba kakhulu uyayibona malume wakho ubhema azasuza
obvious phela lapho bengisho ngiyayitshotsha lapho isikhathi noma phela ngiyazi apha emazasuze kodwa ngiyakwazi ukuthi ngimtshontshele naye ngimkhave kuba nayo sinokuthi sinomkhubo ungithuma kwayena abo manje ngiphinde u10 rand hawu mali enkulu kabi le u10 rand yawu yabo lo ngibuthe nami insabani awuzingomzamela ngempela mawuphisa abawu2 yabo lo nto ngizamela uphisa abawu2 ngisho la angisabona ngoba ethathe umsebenzi ka50,000 if udayisa wona lo msebenzi lo ka50,000 mhlawumbe ube imali mhlawumbe uzoba u200,000 yangisabona profit sakho balini 150 lapho yabo siyabona indlela smart ngakuthi imali uyayishaya akathathi imali eSwazini futhi athatha umsebenzi and futhi eSwazini baphethe first grade walo msebenzi ofunayo angisabo okay lo muntu lo futhi manje indlela asedila ngayo usino akusafuni amaphoyisa komlaza kubani mama ngizobhekana ngifuna amabhunu oflying squad obani umoyicampela umuntu otop lo yabo lona ngelinye ilanga ngikhumbula kahle ngelinye ilanga la ngisho kufike amaphoyisa amabhunu yabo ngithi ngoba ngisho ngingane ngihlezi ngobona phela amabhunu ahlezi efika xoxo kamnandi kodwa ngalela langa ngabona isichabo la wafika namhlanje awazile kahle awazile kahle kuloquntu nje kwababa labo ayina ngempela sisho isicathulo kumuphi kushawa lo oyirana esekhontenini ikhontenini ngisikuzulise ngokuthi kuyafoniswa udayisa uma chips uma isami amadulu kanti anginjalo kanti ngoba kunjalo yabo ngathi idayisa drugs la ekhaya yabo shiba zofuna amabhunu azofuna lona leli drug leli yabo lona ayishindu ubuye inqonisa yibo mani yazi time ekseni ngikubonile ekseni lifika uplastic wesinkwa ogcwele ingidi obviously ugcwele ingidi mangabona ukuthi bekhona phakathi kodwa ukuthi ngiyazi ukuthi ishafu yakhe leyana yabo lona mfethu angithi mina ngiyibuka lento le yabo lo muntu endlela ashaya ngayo lapha iningi possibility ukuthi asho ukuthi lento le ikuphi yabo mina ngaleso sikhathi nganginemoto u5 liter yabo lo 5 liter lo amafutha yabo ngikwenze isilahla bese la ngemuva omunye ngawusika umlomo yabo lo nto ngawusika umlomo ngawuvala nje kodwa nje waba sort of iskank yabo lo nto ebulufundisa amashaba gibela ukuthatha ipasi kwesilo ipasi kwesinko lo ngawufaka la emotweni yami akamna mfuthi ngawuqhuba nje ngadlula nje kona nje kusamaphoyisa nje ngawuqhuba awufake ekhaya yabo lo ngifike ekhaya sengiyabuya sengifuna ukubuza kwenzakalani ke lapha iphelela phela indaba la ekhaya ayibona ngempela azi ngiyabona ukuthi ugayi igama lakhe lomfowethu lo awazi ngiyabona nawo ugasi kamqhuba usho sekwenzeka lento ngiyicabanga ukuthi yazi lo uzosho lento ikuphi yabo lo yena ngempela ngiyabona unabo bamqhuba manje uyayikhomba usikuphi mama efika lapha ayikho lento yabo sekufika ngisho kwayeni baba la ekhaya uMandla yabo lo phela manje ufunana nobaba umnikazi wale content isokudayisa ama drugs lewona esoMandla uyathi uma kaboshwe ngoba uphuma kwala drugs umfana uyasho sami ngidayisela abani ngidayisela ubaba lo yabo lo mina I'm just a runner yabo lo and futhi into emnandi ukuthi ayitholakalanga kumuntu esandleni itholakala ifihlwe khona yabo nto esho uba umuntu wazi ngayo unikazi wayo idrug ubani lo babamandla loyo yabo so naye uyabuba amandla ukuthi uma ngiyaboshwa ke namhlanje yabo lo kanti unosuyidlalile ifilimu kambe kudala ngidlalile imuvi yabo noma engekaze aboshwe ngaleyo ndlela le xa usathana kodwa nje isho iningi imali azokhumuka nayo asingasho ngoba phela kudlalisa imali la igama ukuthi uzoboshwa yabo kodwa nje iningi imali azokhumuka nayo ngesingaye yena yabo awu maye ngiyaboshwa namhlanje babefika lapha lento ayikho ngiyibona hayi isasoba lento leyo okay mase ngixoxela yena ukuthi wajabula ukuthi awumali into ayitholakala yayibona lonto leyo kuboshwa bamanje sekuboshwa lo oyirana ngalezi eziwu3-4 ayibanjwe kuyena ephaketheni yabo but nayi main problem ithathwe ubani nayo inkinga lapha iqhamuka khona manje phela imafia le ngeke imafia kufika amaphoyisa asezombopha azobopha idrug lakhe la lifihlwe khona mase yafika la lifihlwe khona alisekho lisasoba so yena umuntu ufuna haranto leyo angqondo uyajwayela yayibona ukuthi ngiyasabuka lethi senza namaphoyisa okay amaphoyisa seyambile but angakamtholi esimene sirasa ukuthi singambiza ngikhulumi nawe yabona ngoba manje uyaduma yabona uyaduma ngayo ulekane efonini yabo manje ulungisa intwana zakhe manje uthi azime ngendlela ukuthi ngazi namhlanje phela kusazosetshenzwa kabi okusolakalayo nje hey senkingeni uyayibona 1+1 la umuntu osolakala la usenkingeni elikinga azifake noma lumbamba uma lumthabana ngicwele ngoba lumthabana yabo lonto angicwela leyaphunda yami face yabo
Ecela umsabana ngazange nayo inkingeni zalezingidi Yeah. ngize ngithole udisibolo ukuthi ngikhulume naye lesami sami abancane ngokuthi phela ngintwana manje abanginakile abathi ngaqhama information efana nale yabona lo ngibiza ngolonda ayilonda awukahle ngathi umsuzo bawudabuka egoli wezala ngomphanti yabo ayilonda awukahle nginathama ngiyangazi ngasho manje nababa lento efunayo ngiyayazi yebo kwayema ngithola attention yabo lonto uthini Amna isama into efuna lapha nami singeqanga ngasaba wenzela sho manje ngithuke nami hayi isama into efuna ngiyayazi yabona isasuba ngamnayi isama ngisho ngibona amaphoyisa la efika la isazi yabo lonto asema ishawukana ngavela ngagibela ngabisatha ngafana ngami ngayibeka ekhaya yazi na ayikholwa ngalento leyo wasi ungahlanga ikuphi ngabe nayisikaba sasambise kulanto yabo baxaka kumanje noma khona bangibona ayo nakho uyamqhuba singindlo ngadishisele ngihamba ngisekhaya naye yabona uthi omkhulu kabi lapha ngangisidudla ngisengivalo yabona ngadishisela la yimlo ngadishisela yabo mandla kwenzakalani hayi ngiyabuya khokho yabona sizila isiskrutu la ekhaya noma naxa usabo yimanje londe noma mandla kwenzakalani ingane yami mandla kwenzakalani yabona hayi kulewa nosokwesixoxa nuku yabo kamna imali time yabona athi ngibona qhamuka ngenzani ngipusha imoto yami mina bose uyacobe kuyaphela yena amathango sawo mina ngisho ngicela ukudlala lapha ngingane le sengena into yakho ngaqonga ngiqhama no 5 liter beyigubhu manje abapushwayo yebo lonto wena ngikwensidima ne bawusasitho yami nayi thama nayi la emotweni emethi uyabuka how manathi ngempela yebo lonto athi ukubamba u5 plus kwakho how my one wakhala ngolehanyana asa uthi khanyana mfana wami phethe wekhawu washuka nje athi uthi khanyana mfana wami wekhawu lo londa yebo awufana ubuyisela emotweni baba sambeni nawo nami wena mase ngibone sejabule nami ngibone ngikhawa ngempela yebo lo hayi ngisanyuka bese isima uyaphuma phela qansi uMandla yini ehlanganisa ngane yami baba Mandla umbiza ngobhutika hayibo bhuti Mandla kwenzakalani yabona ase wena usendelela abacule ebhayithini hlompo ngani mamnikeza u3 bani mhlawumbe nje imali la ithile ngayo ayifika ngo500 futhi le sense ayikho less than 300 la mamnikeza yona yabo hlompo me tsange drink lapho tsangele nomfana kaMadanoni ngiyabuya kodwa naye yabo lonto bexoxa lise wayisiza impilo yami umfana wakho yabo lonto hawo nceke yami from there lo baba ngase ngifana nengane yakhe in such a way that yonke into ayenzayo ayenzele ingane zakhe I must be there ngiyabo lonto phezulu konke awoma ngisibafo yonke into angidla abantu baphila impilo yesilungu so ngoba impilo yesilungu nje anytime bona bayikhipha bayakospay bayakobani bayodlala ama games so nami sengilunga lomndeni yebo lonto and futhi uyayitshela ingane zakhe ukuthi ayilanda mina ngangisingizela awulokudla babile laba qaphela amakhanda kakhulu yabo ukuthi la ilanda mina ngoba ngizele nina ngizele abafana balayithile ayifanele bahambe phezulu kwamasuku isama yabo lonto ayodwa ngithela ukuthi ngathi ngizele osisibhuti yabo lonto kwethe isazi sikamakhelwane yabona lo mfana lo wesilisa impilo yami yabo ingangangokuba ngoba wazi washo ukuthi la maphoyisa ade efikile akuwona ngaphoyisa amokoleke angakwazi ukwamokolekela awakwazelile ngaphoyisa efikile izombopho yabo kangangokuba kube bayithola babezomflash nesolethe and futhi indlela eyiningi ngayo egcwele plastic wesinko ngoba igcwele plastic wesinko nje mabe counter lento isilima thina sifisa i-count ngama kg 8 ngama kilo 8 ngoba ngeprice asemgaqweni bese bona bayicounta ngesikhathi sabo naso uma ngitshene yabo nje kwayizulu omngaka sina mhlawumbe mhlawumbe 3 gram noma 2 gram kodwa bona uma befika epolice station beyoqala mhlawumbe vele 25 gram or 50 gram bayibona ukuthi manje ivele ibe ngakanani so wena usaboshelwa i-position of idarha of idarha but ngifuna igama layo ingita of a button ngoba bekukuthiwa i-button so awuboshela i-position of a button but into ozoboshelani dealing so abona i-dealing ihlukene i-dealer ne-position mhlawumbe lo ibhemayo exactly uma ngizobanjwa uma ngibhemunga uma ngizobanjwa neqhuzu elilodwa noma nekhesi elilodwa
i-position kodwa kuzobanjwa nesamba i-dealing le sokuyidila leyo ngisho mina ngiyadayisa ngiyahwebelana ngisehlo namfowethu yabo so ufana nebheli lapha ayifani ngoba lo we-position mhlampe angayithola ibheli mhlampe 1000 lo we-position lo we-dealing mabebuka isikali ukuthi mabezowabala ngoba ngitshene nje bafo le amaphilisi lawana agcwele iplastic wesibisi uma ucabanga amangaka hayi mina ngingasho mhlampe 1000 okudliwayo ngoba phela lincane lanto ingaka ngicela iplastic wesinkwa bafo mhlampe ngisho 1000 encane ngazi yabo so mabezoyicounter ngale price yasemgaqweni ukuthi emgaqweni u30 ufull so bona babala all 30 rand about 1000 hey yabo sho lapho kahle 1000 rand times 30 sho 30000 loyo ngesingabo isho lapho ibheli yakhe imalini angiqonisela ibheli 50000 yabo oqala nje kukodwa nje ibheli ya 50000 safanele umolelo kwameli umolelo ubani ukuthi ukhululeke nje ibheli yabo le ndiya ibheli ukwazi ukwenza izinto zakho ukwenza izinto zakho usangaphandle balona ecaleni yilapho le ngaphela nithola ke into abayifunako nakuwena yabo so lo baba lo indlela angithandana ngayo bafo wangithandisa wangithathisa kwengane yakhe ngokutshela ukuthi yonke into abayenza yonke into eyenzakalayo my bro must be there and futhi uma ngaleso sikhathi ke akasasena lenhlobo labo mama manje hambe sebenza emzini yabantu usesebenza khona ngqo uyabo lento nje wavula umqasha nje ngqo wazi wena usebenza la ekhaya uyabo lento wena unenwa la ekhaya uyabo usebenza la ekhaya uklina la ekhaya uyawasha wenzani but insenzo ukupheka bayiphekela bona ngoba bapheka bayisilu so bayakwazi ukuyiphekela bona into zabo manje iphela isebenza ke wash izitsha uklina endlini wash ingubo zengane ingubo zababa mama ayina yonke lento le yabo okuyini bazosenzela bona yabo umsebenzi wakhe nje loyo ngobani ngento engenziwe yimina ingane yakhe yabo so nje mama wazala insizwa uyabo lonto le ndodana yakho impela ngoba ngibafa ngifuna ngamanga ayikho ngisola lapha school fees lambuka ngikhokhela yena uyabo makunethipa esikoleni exactly ngoba just anything yonke into manginethipa esikoleni baba ngase ngibiza ngoba Mahla ngoba baba uyabo lonto ngoba inenga zakhe baba nangithi baba phela baba Mahla plus ngaba nenhlanhla ukuzivele akuzona lezi ngane lezi ezicreedy ezinomona ukuthi again baba wakho babwethu cha yabo lonto yonke into nje yavele yazwana yabo sabe saphonda umndeni nje ngempela ukuthi ngane sesikhathi ngophela singane ngithanda lengane yakhona bafo isibhamu idubule nini idubule ebusuku idubulilele idubule igeza idubule idla ngisaba ngisho ukuthi igama idubule ikhala idubule ihleka yazi ngiyayazi ukuthi yayathanda wona ama social media bakhona TikTok manje ngifuna ukusho igama layo hayi bele ungitshele kabi yami uma sesi off camera ngifuna ukuyisesha hayibo la ngane bethu hayibo kodwa isibongo uwalaza hayibo lonto angizibi isibongo nje uwalaza bafo iclela ngane mfethu ukuthi phela uyalazi ukuthi ando lezingane manisa ingane ngazi ukuthi hayi intombi yami umncwancane hayi qediwe hayibo lonto njejulisa yiloko kukhulu kwayiloko yabo basi manje ikwenzela umusa basi kwakumusa omkhulu kabi wami hayibo ngoba ngangiqala ukuthola into enye kodwa akudlule lapho ngazi sigcine kungazi manje sesiyona kanti thina sisayixoxelwa yabo ngoba indawo kube bekhona nehlala encane yabo noma indaba ijulile kodwa nje ngabe sikhalisa abantu ngisayabona ngalendlela ukuthi nabafowethu inkingi sekuthenini manje ngihlakaniphile by bro yabo nazo ingane zakhe zifunde ezilungwini nazo zihlakaniphile so uyawazi ukuthi awona manje wenza into eningane nije usanibona yabona ukuthi cha niyabona nina khona ukushaya amanzi nina babili anihlukane namathi nolimi nina bawuthu yabo lonto ngisho kulala ebusuku sike sikubone wena ntondi ulele nomfana lekhaya lapha kodwa kusemase sisavuka awusule nalengane la yabo lonto ngokuphela ningane ke kodwa nje ubaba ngokuthi ulayithile noma umbalezi bayakwazi ukuthi laba khona ukushaya amanzi yabo kodwa ngikaza sijampise ngoba manje maqala sijampise ukuthi nenza nani cha wena njani uyasidonsa sonke wehlisa isiyalo ubhuti wabo usisi wami sayibona le uma nje ashanga ushaya kanjani manje ukuthi ubhuti usisi so if ninganza ndawone ayikwazi nganza ndawone ukuthi zingathandana kube khona relationship kuzona yabona
mina ngumuntu ukuthi ngigade yena lo sisi ukuthi anyone ozomthinta ngiyamnqonqisa yebo lonto naye ugade ukuthi any woman ozodlala ngami uyamnqonqisa yabo so nje mfethu Londi ufuna ukwazi ukuthi usisi wakho lo ubhuti wakho akuyona intombi yakho yabo lonto nawe akuyona indoda yakho le ngoba phela nizo understand ukuthi lo akazalwa yimina lo akazalwa yimina uqhamuka apha cha mina umenila ninganza ndawonye nonke yabo nazi ngempela futhi lokhu kwakhula kusibuza ukuthi singanza ndawonye yabo lo alendlela ukuthi kwazi wafika isikhathi sokuthi usejampile la manje la kabhi ukuthi lo baba wenzani washintsha iposition ukuhlela kaBB yabo bayihlala kaBB na okusho ukuthi uyazi ukuthi uma useduze kumuntu noma eseqhelile ukuthi akufani yabo okay kona izinto adengenzela zona usangenzela zona over the phone afone ma uLondi uprice unjani ama content ingane ngifonela ngitshene noma ngisekhaya siyageza manje awubumgeza abelungu sidlula simthatha wento kanjalo kodwa akusafani kodwa yabo lo sikuya ngokulekha kancane ngoba nje ngikhumula kahle ukuthi kwazi wafisa ukuthi uma uyadlula emhlabeni okay kwadlula emhlabeni kwaphela isikhathi kwa ukuthi nami ngisengiya ngomuntu oya ngalezo ikhathi lezo yabo lo ngifuna mase sengiwele idakamizweni yabo angiboni cha impela sengole idakamizweni base bengiaccepta kunjalo yabo lo yabo sikona sengole manje ukuthi yazi into esiyenzeka yini manje into ngase ngibuka ngase ngifana nesigqila sakhona yabo ngoba manje angizimanje sengisasa njengephara yena so ukufika kwami khona ngizohlala khona into oqala ngibuza yona ngisiswe yini kaB okay ngothi vele nami ngiyazi usikhosini kababa lo akini into fanele ngiqambela amanga ngifuna ngimfinda bami ngindlale phezulu kwetafula umama kuphela umele umgonqo yawo nakhona naye hayi ngeke bangoba naye ngizothini uhlala ngani zakhe yedwa umama mawa lezi ngane lezi inenhlobo le enjengobaba yabo uzena uyisigebengu yena ubejontsha nabafazi abaningi nengane eziningi lo baba lo bavuma ngineshow ukuthi engizazi ingane zakhe ngingazi ingane zakhe ezo21 yabona umuntu onjalo uthi inkinga kanjani ingane zakhe ezo21 ngikhumbula kahle mina yabo ngoba sikwagalisa isikhathi kwafanele sibuze kwafanele sibo23 yabo ezo2 zashona zaba ne car accident zashona zo2 kwasala izo21 yabo esemdala mina ngitshela umuntu baba usemdala mhlawumbe sena ku 40 years kodwa bakwazi aphinda kwazi uthola ezinye ezo2 encane isho sezovala ispace selaba ukuthi abangasekho emhlabeni ngokugcina kwakhe ukuba nezingane yabo lonto bafo yonke inflow yalo muntu akaze athandane nomuntu oyidark ngokwebala bonke bayelo uyazo mayiphumbe ngendlela isigebengu ngithi lenhlobo ekhule isigebengu isigebengu nje yabo into ngisho bonke bayelo yonke ingane zakhe ziphofu zimbalo zidark lezi esathe ubiyena but most yazo izathe omabazo yabo isimpofu so kwagcina sikufika sokuthi nawo semdala and futhi useyawa ubugebengini ngisebesifuna manje ukuphila impilo eqondile yabo lo muntu lo ngithi ngoba ngisho ukuthi unemizi mhlawumbe more than 6 yabo bele nhlobo lethenda ukuthi ithenga isite nemithenga umuntu odayisayo ulungise besifaka iqashi kuwona ubele nhlobo enjalo la muntu leso kwafika isikhathi ukuthi abonisa wona manje la soku enough uma singawayeka ama drugs kwadayisa yabo lona ngenze njani ngiphilele impilo eqondile manje angisabona mina ngempela ukuthi wayekudayisa ama drugs wayiphile impilo eqondile seyiqashisela ngemizi yakhe uneyitolo yabo nje sinokuqhamuka ngithatha sami sesitolo so order okay ngokuthi manje ngoba ngisho usumaka seke emhlabeni nami sengiseyidakamizweni lana nami nje senginte engasacacile wena ugaxela kanjani ungene uzungene eshiya uvele ngeshiya ngoba sigcine lapha silahleke lapho usawumuntu othatha intshakaza yemfino ayomise mayebuya esikoleni ayibheme wasekugaxela ukuthi ubona ngitshontshela umalume wakho ibhathini umfana umbubhudlo igama lakho ikhula kanjani ke lento yakho manje yokubhema so angisabona ngoba ngibhema yini intshakaza intshakaza iphezulu la imbewu yakhona intshakaza okay so manje siyabhema yona intshakaza yakhona manje ugcine sesibhema nama-tip-bag yabo ukuthi ngisho ukuthi ngoba ngisho uma limami ngibatshela ngithi inqamu zogwayila nazi yabo lona ayicela ukufunda esingophela netho ngiyibona ukuthi mina insango bafuna
the first day engaqala ukubhema ngayo ngayishukela mina ngayigoqela mina ngasenzela mina yonke into uyayibona awufakwanga umuntu ngifundiswanga bafo ukuthi mhlawumbe ngizofundisa ukuthi ishuka kanjena Yeah. kanje hayi cha ngazi ngizela nje mina konke yabo ngoba la okay ngize ngibheme nje ugwayi ngiqale ngize ngibheme ugwayi indasibona isinqamo sikagwayi la ngihlezi vele ngibhema amaphepha kodwa ngingacanga ubhema ugwayi ngiwusaba yabo bafo wabona isinqamo ngasisola sasivusa mhlawumbe sasuwafu singaka ngashaya amaphula u4 wangidakwa ngenye indlela la ugwayi my professor uzwe mhlawumbe owayifaka i-drip angisi i-drip angaze ngifake kodwa yabona into eyenza bafo yabona ukuthi all the veins asemzimbeni nganguza from ekhanda uya enyaweni usuka from enyaweni uye ekhanda yabona usuka from ekhanda uye enyaweni lokho wenza nje lonto leyo ukuthi ngoba ngithi bafo all the veins shithi wonke imthambo yegazi ngiyawuzwa lokwayo ukuthi impela uyahamba nengqondo futhi nayo iyahamba nayo waphela imini nengqondo nayo iyahamba bafo iyadakekwa uyabona ngathi ngafuna ngihlale phansi ngifole ulalele uyabona ngoma yome ngasukuma lapho ngizoshaka phansi ngempela futhi inzululwane yabo ngizi kanti imnandi kanje lento le mfezi kujwayele ukugwa ukubhema kujwayele hayi ngempela ngicine sengubhema ngicine sengumaster ngalendlela ukuthi manje ayisenzeki ke lento le ngibone bayisho sungenile egazini singe-addicted kona usayenzi lento leyo ukuthi qala ungidakwe manje ungene egazini yonke lento leyo kodwa kugwayi wesizulu ngingakangeni kona lapho ngoba phela sengiqala nokulayitha nyana kodwa ngisayintwana mina bafuna ngibheme ngimncane ngibheme ngifuna u-grade 5 ngifuna u-3 ngikhumbula kahle ngifuna u-3 ala mina ngikubhema ugwayi ukuthi ngibheme ugwayi yabo insangu yona-ke ngiba ngisho ukuthi angifundiswanga ukugoqa la esikoleni elindelani wele umgwaqo kunomuzi wakangwane umuzi wakangwane yabo lo muzi lo kudayisa inkantini bona so ngiyakwazi ukuthi ngicake ngoba mfethu ngesikhathi se-break e-primary ngikwazi ukudoja i-primary ngiyobhema ukuhuqa insangu ngiphinde ngibuye ngizongena esikoleni so ngicabanga nje in the age of 14 12 ngoba phela ngikhumbula orange lapho ngoba ngina 13 nasefuna grade 7 but in the age of 12 11 ngasengibhema insangu nogwayi yabo ema ngifika la kangwane lapho ethi ngithenge islope ngiqala ngawibhema nje ngavela ngileqa esikoleni ngihamba kangwane ngathenga islope ngathenga ugwayi ngathenga uRazer ngashuka mina ngizingagoqa yabo hayi fa ngiphasela imfethu hayi bafo yazi you won't believe ukuthi le damu ngashahla amakhapha amaphuli mhlawumbe u6 yazi angibuyilanga esikoleni ngazi ngavuswa yibona ntambama sekuphuma ngisho isikole sekuphuma ngisho ama high school almost icishe sekuyohlwa manje angivuki ngilahla kunini ikade ngilele mina la endlini akuvuke phela manje ngidake ngisangu la ngibambe phansi uyayibona lonto imuntu othi saphila sarazi ngiraze indoda ngeke futhi awuvuke ngiyavuma yabamba usibo iyaza ngidakwa lento emase ngiyibuya sibone ngamhla buvuka nje inkinga ke le kodwa sikhethe segcwele ekhaya uyabona ngozivela amasenti nginawo ngitsengo oma halls la khona ke yabo kuyokujwayela wami ngitsango kuyokujwayela wami ngitsango ngize ngingene phela khaxa itsangweni uyayibona into ayibhema itsango nakuyo ngisengifunda ugrade 7 kushona olate uyayibona into ngisengikuwela manje sengiwela ema drugs totally ke manje nasemawungeni yabo ngoba phela la ngongibhema itsango yazi ihambiselana notshwala ndabona nje ugwayi itsango utshwala kuhambiselana konke uyayibona into ngoba phela ngoba ngifunda ugrade 5 ama weekend sinama hours ngoba ngasekhaya sikhule sabafana si1 line yabo sikhule nje sibambisane uyayibona so siyakwazi ukuthi la so sendlini mhlambe kamabhobho noma sendlini kabani sithenga leyo 24 leyo sishilizele yona uyabona nje kamnandi ukuthi mina bafuna kamanga mingothandi mina notshwala lobo into embi bengasiwani hayi ukuthi ngithanga ubhiya ngiphuza ubhiya hayi mhlambe ubhiya ngengawuphuza amstel funa khona qabili kathathu yabo ngoba nje bese ngangazwani notshwala obumbi yabo ngaphuza underscold yona into engaqala ngayo futhi saswana nayo
ukugoloko kwakuyi-3 whiskey yebo lona. Okay, iminofu ngangiyiphuza nje ngoba phela uya nabantu esengihlela kuba yisima kanjani ngizayibona into ukhona khulukazi ngemuzo ngisho kangwane la just konitsanga basithanda isiminofu yebo lona so nje udlantana umphathuma umahlome dakupantsonena abe lapha uma umbiza ngobaby ba ya baby umahlome mfowethu. Okay, angithi manje la ngayiso isikhathi leso noma 4 ngingaxoxela ukuthi elindelane mina ngoba ngumzalwane konke lokho wabo nje into ngikhuluma bafo ihambiselana yonke uyabona uyasonta ngapha exactly bafo ngiyasonta ngalana ngifunda ukuganga ngalana ngibhema insangu uyabona ngisazama ukubhema insangu ukuthi insangu ibhena kanjani ugwayi konke nje bro ngiyaparticipate kodwa futhi konke kuyangena kuyafisa konke ndawone kanye uyayibona lona bafo ngakuthi ngizothi mina ngibhema ugwayi ngangawaso ngicha konke ngangikwenza ndawone uyabona phela ngize ngigcine sengingamani sengitshontsha nemnikelo sengenzani akumanje sengiphushwa yini manje yilo butshwala ngiphuzayo yilensanga ngibhemayo siyabona. Okay, utshwala ngiyabona ngoba angagxilile kubona kakhulu ngoba insanga into engangithanda uyabona nawo futhi insanga ngithandiswa yini i-keyboard uyabona i-piano ngidlala i-piano so angithi ngesikhathi kuno uma kufika amatende la esikoleni nginenhlanhla ukuthi ngigcine sengithandwa abafundisi bala umatende lawo uyabona ngalendlela ukuthi ngicine sengiyihlo uyabona lonto ngicine sengiyihlo la ukuthi ngiyagada imini ngila esikoleni uyabona imini ntambama mhlawumbe i-keyboard ihleli kumina ekhaya manje lento ngiyazi ngizoyenza ngoba manje inamabhathini amaningi black and white ngizoyiqala ngakuphi uyabo kanti kunobra wami uthi uNkululeko uyabona uNkululeko he's a keyboard player, a professional keyboard player ngoba wayedlala ngisho ihlengiwe umhlaba yabo benolo uNkululeko uthi uRasta ngiyambona uRasta uyabona ngisanda sabo bonke labo bantu la uyabona umazi uRasta lo wayedlala ihlengiwe umhlaba nje futhi face bafunga ngoba ngithethe isayinde lejini uswa ngempela seyixoxa nginde kakhulu bafo ejini yami yabo. Okay, lana kwenzakalana naphethu angithi manje mina ngihlala ne-keyboard ngikhuleka u-keyboard akanayo oqala yabo so uyabona lokho lokho ngaza understand after a long time so ngahlathi lo was using me uyabona in order to get what he want so yena akanayo i-keyboard bangithi manje i-keyboard yala masonto lawo ihlala kumina inkonzo iba kanye ngosuku board so imini yonke isuke ihlele ekhaya angisabonga uNkululeko ngakuthiwa mhlawumbe ngolesibili noma noma ngithi nje ngesonto mhlawumbe ngoba inkonzo ngesonto iservice iqala ngo9 mhlawumbe iphume u12 so makuqala iservice mayiphela iservice lesi noma ngiyithatha ziyaphi ziye ekhaya yabo uNkululeko mase mhlawumbe nenhlanhla asole ispecial esimdingo ukuthi azobadlalela mhlawumbe ngasikhathini mhlawumbe ngo3 ntambama kuya ku6 yabo akanayo i-keyboard uzodlala ngani manje ngiyamphonqa ifoni ezobani ezimini angithi yabona so mina izongena kanjani ke mina shanami ozikufundi ayithanda lento le ozikufundisa angithi yabona inendlela okungena manje ukuthi ngathi ungifundisa ukudlala i-keyboard so nami singinokuyithatha ngina kwesakhe ngoba ngisho umnikazi wayo ungikhululile uma ngabutshela ngoba umfundisi kunomfethu ungifundisa i-keyboard kanjani mind if ngiyithatha mhlawumbe ngiya kwesakhe soyifundela khona kanje awufundiswa mina nje sangabi nankinga yabona lokho kana ngibona mina ukuthi ngiyalahla lapho so ngisengithatha nje uNkululeko but at least now wagcina uyifundile nalokho futhi ngiyakubonga uyabona ukuthi akabanga utsotsi ukuthi abagcine sengixhopha yona le disease laba ngoba iyabiza i-keyboard yabo but into ebinokwenza ukuthi nje bethu mhlawumbe ngidlale lo hour lelodwa ngoba phela mina ngicabanga noma Ntsangu noba futhi ngiyabuya uyabona asoli ithuba ke lokho nani ukuthi ahambe nayo ukuthi into zakhe aphinde abuye angithi yabo mhlawumbe isoli special ukuthi khona la ufuna ukudlala khona udlala khona abanayo uyabona lento imnandi ngoba manje uma uzofika neyakho shithi bakhokha kabili only 100 rand hour so if uphethe i-keyboard yakho shithi 200 rand hour so if i-service u3 hours shithi 600 rand yabo simali uyashaya lapho eyibulala imali if bene-keyboard yabo shithi bakhokhela wena wedwa 300 rand loyo wakho uyabona ngoba isimali bikhona kunqama ngamaphruya kwabona ku-music isimali yakhona ngiyihleli ngiyayazi yabo futhi sewuthi uhambo lami nawo ngisaluthi kakhulu bafo mhlawumbe inyanga yonke la into esiyenzeka lana manje ngizama ukufunda le-keyboard lana ngidlala i-keyboard la esontweni
ngenzani sengifuna sengibhemanisa manje ngiyaqala sengijojana manje iminikelo lethi sindisho sengiqala sengijojana iminikelo sengenzani ayo manje sengiya ngokuya down kunokuthi ngabe akunokuthi ngoba ngikhula ngabe umqondo wami uyasabalala ngiyakhula ngawo wona njani kuya back down mangisebona ngiyalimala kakhulu mina kodwa esikhathi kwenza ngikunaka ngibona mina ku just a game kumnandi nje yabo lonto ukuthi mase kuqhubeka kwenzeka lokho mfethu kube khona umunye umuzi ngasekhaya kuthiwa ka boys lo muzi lo wenziwe kanjani u4 room but awunazo indonga all over yabo lonto kunani ama wind njengala la unqaba khona ama wind so isima windini ama aluminium yabo la there's prostitutes udayisa utshwala any kind of a drug ifica khona la so during weekends time hlezi zibhato nje zisithathulo nje qwayizi khona la yonke into khona la lo muntu lo udila nani udila nama-uno mangisabo ukokota ama-uno udawa ama-house plan kahle yabo unama-uno hlaba more than 20 but wonke lama-uno lawo asebenza ngephemithi eyodwa wonke my proof so unabafana bakhe naye abamdayisela ama-uno abamdayisela ama-uno ukuthi mina ngisho ukuthi ngaba naye inhlanhla yokusona labantu bese abanemali ayibona ukuthi manje shisikile into engekho kodwa kumina igazi lesina ngikhule ngibo umuntu ogangeni yayibona ngoba lo baba lona ngigcina naye sengincanywa angizazise kwentwana yakhe ngendlela yokuthi ngathi noma ngisengeke ngisho isikole ngaze ngihlala khona esengidubile kumamncane yayibona bese siyaza lapho yabo sengihlala khona esengikwazi ukuthi ngibe ubasi ngize phone call so Mashaba khona umuntu ozayo lapho ozosasa injini nokuthi imalini imali azoshiya nizoxoxa naye kodwa mina imali ngifunayo ngifuna 2000 but wena ungabishisa ufuna 3000 ingabi less than 2000 uyabona ukuthi umuntu unginike nje allowance ukuthi ngishiya yami imali yena ufuna 2000 kodwa ngingakwazi ukuthi umuntu ozayo ngithi mina ngifuna 3000 akhala indlela zokhala ngahle ngicela ngithi 2.5 2.1 but yena imali efunayo 2000 so mangikwazi ukushawa 3000 elabani elami uyabona engazi nami ngabona ngayibona ngomlungu ngikwazi ukulala nginemali yango 2000 ngingasebenzi ngilenze lutho uyimfele nje kanje yabo so kunabafisa kwezayo lapho abazoletha imoto kanje khona unamalini lapho nginayo mhlawumbe ukhona 2000 osekhaya noma ukhona 2000 okuphethela okay kunabafisa abazoletha igitsi lapho banikeze lo 1000 ngicanga imoto uzoyithenga nge1000 Mashaba njengamanje sise aweni impilo yakhe inde kakhulu impilo yakhe inegaba njengamanje usiphumele kwesinye isigaba usungena kwesinye isigaba ngicela ubuye mfethu for part 4 ubuzo oqhubeka la sigcine khona but umuntu ngicela uangazi mfethu konke lokho sikwenzayo mfethu uyabona angithi sa on konke lokho sikwenzayo mfethu ngiyakubonga uyabona yabona kuthiwa uthiwa bathi ngezulu abanye bathi ingulube esesakeni njani ingulube esesakeni ungangidayisela ingulube esesakeni kodwa mina asidayiselani ngisho ukuthi mina ngingasho ukuthi bafo senginikelile kuwena mfethu uyabona ukuthi kuningi mhlawumbe ngizokusuza kuwena usizo ngizothola kuwena ngoba ngathi kathi sixoxela ngaphandle kwenzakalani nahle ngisengifunda uyabona so lo bhodi lo mfethu ngingayithola into engifunayo kuyena bafo ngikhathele ama-drugs ngihlala ngento engishoyo ngikhathele bafo idakamizwa yabo ngimncane ngokomnyaka but ngokwempilo esengiyiphilile ngidala mfethu uyabona uyikhehle na 100 ngokwe-experience izinto esuke wayi-experience empilweni yakho and bafo and futhi inkiyazi ubukho ubunzima engingikwazi ngisho engimelane nabo phela nje if I can get nje futhi izinto ezimbalwa medication a place to stay yayibona into place better place to stay mina into engingayenza i-medication ngingayibeka ibe umthwalo wami endaweni yokuhlala nathi engibuza wona angithi awuthenginekini elisemlazi lisekhona noma kusekhona lo anti umhlupho kusakhona but khona phela bona labantu basekhaya ngibahluphayo abazi ukuthi bona if I am coming back they're not willing to see me as umuntu osazozama ukuyeka ama-drugs ekhaya mina sekufana ngiqhamuka manje as umuntu balindele bona kubona umnomzane manje mawusuka ngibuyele ekhaya mina ngitshela ukuthi manje yazi ngabuyele ekhaya angibone ngiqhamuka ngehla lapha ngithi hayi
sina nangu kulondizwa la ekhaya hayi umashaba uyabona so mangisazoqhubeka ngusa umashaba bazoba knowledge ukuthi ngizokawota ngizohluleka ukawota iphinde ngenze njani itshontshe ngibale ngibeletheni yebo into efanele bafuna ngicabanga ukuthi ungayinqoba kanjani lempi yakho honestly speaking bafuna ngoba ngingasho ukuthi ade ngidayisa la eSekwini ngidayisa ukudayisa ngakuvusa ukudayisa ukuthi bonke abantu engisabavusa ukudayisa yakho sayinqobile indaba yokudayisa lento omunye ngemthengele imetadone ngemthengele nokudayisa ahluleke kunjalo angisazi ukuthi yini sekumele siyenze uyakhuluma leli kisesa ikhuluma ngisho insukwini lelo iningi mangaphosisa izolo ukuthi inkinga yethu thina i1 yabo ukuthi sonke sibhanqa ngebhandle li1 ngokusini wena mfethu ngisimangise nawe kanje ngikubona wena as i-weapon ukuthi ngiyisebenzise in order to satisfy my need uyayibona lo mfethu ngabe ngisacabanga ngeli kusasa ukuthi uma kufika umunye umfethu ofana nami ozocela usizo kuwena uzokwazi nokungi-accepta angithi yabonga manje ugcina uthini ayine nama-parking ayiniyona le yabo umuntu uyazama ukuthatha athi ukhipha odakeni wena once ngabheka le usubile odakeni angithi yabo into efanele ngoba so manje kunzima thina ukuthi abantu basithande basithembe yazi yodwa indoda esanqobele nto uSidumo nethi ukuthi uSidumo ebihlala emgaqweni uSidumo wathatha imetadone amnika imali wagibela wayakuba akaze phinde bonakala la emgaqweni into engiphatha kabi ngayo ukuthi manje abangifonela abakubo ngoba ngangibhalela inamba yami ephepheni ukuthi bengitshela ukuthi uqhubeka kanjani ngoba uma ukuthi uqhubeka kahle ngingakwazi ukuthi ngimibizeke manje ngimthengele izinto zokudayisa avukeke manje kube nento azoba busy ngayo ayibona le so into enjalo umuntu enjalo ngesibe neshow ukuthi wayinqoba into kungenzeka ukuthi usalwa lena singasikhona ngithi yabona mhlambe futhi abayiqala ngisho ukuqala ukuyizama ukilwe impilo yabona but mina engicelayo mina bafo engicelayo person nolalele ukuthi mhlambe kuvumelekile la ekhaya ukuthi kube khona umuntu okwazi uphula imenu zendlala cha kuvumelekile mfowethu okay no sengisho nokunani ukuthi mhlambe makuvumelekile kubona abantu abasilalele njengamandla bokwazi ukuthi makuvumelekile ukuthi afake uxhaso or something uyabona ngoba naye bayakuzwa nje ngokusho ukuthi wena ungakwazi ukusisiza ngani mangikhuluma ngendawo okuhlala angikhuluma ukuthi mina umuntu ozongithatha mhlambe uyohlala kwakhe cha yabo la eThekwini kunendawo zama-shelter ikhaya kuma-shelter kuyabhanyelwa nakhona lento engiphatha kabi yikho ngaso sonke isikhathi mangicabanga ukusiza umuntu onge-shelter ngibuka ukuthi vele ngizama usesihogweni bafo mina ngiyangikholela ukuthi vele if isidakamizwa bafo ufuna ukusiyeka yabona ungaqhela kubona uyayibona lonto kodwa mina nginkolelo futhi ukuthi ungaqheli kubona qhela kuyona lento ofuna ukuyiyeka exactly bafo kodwa ungaqheli kubona ukuze uyibone ubuwiki bakho nomstrong bakho ngoba phela manje ngizobabalekela ngizofuna ngiyeke idakamizwa ngempela futhi kungisize mhlambe for unyaka wonke shuthi na once ngahlangana nabo kuzobuya le yanto leya ngithole sengilingeka but if konke lokho ngizama ukunqoba ngihleli nabo kanje kodwa yazi mina phathi ngiyakholelwa kulabantu abasembilo laba baka-TBK sebenqoba abantu abaningi laba bantu ngiye ngizwe ngabo and abanye abantu basemgaqweni kodwa abasabheni ukuthi yini ababanika yona nabe benza yona exactly into engikhuluma ngayo ngiyafisa ukwazi ngoba lento abayenzayo isebenza ngempela so imetadone wena bafuma kukhona umfowethu engamazi nje wena leyo nhlanhla ngithi sina siyajova so ama-metadone ethi awafani yabona nto khona i-metadone le endala lesemabhodleleni lawa brown kube khona le ekushayisele abantu abajovayo esebhodleni eliyi-see-through but inside i-blue ayibona nto leyo yenzelwe thina abantu abajovayo so empilo noma ngingenayo information egcwele kangakho into eyinkinga yabo nje into engasibe inkinga kuqala ila maklasi athendwa khona abantu bashawa yiwona khona icherry lapha ekuthuzame i-social worker yathi professor kimina baletha abantu inkinga kunama-classes a-attendwa before bekuse e-rehab angeke bevele nje kuthiwa nje ngithi naye ngumuntu ngisene-rehab manje bonke osinawana bashawa yilawo ama-classes uyabhema phela kanti yona ndlela abakubona ngayo ukuthi userious kodwa manje mina ngiyi-understand indaba ukuthi uma ngizothatha usinawana kumele ngimubhemise lonke lelo suku ngimthengele ukudla ngobani uma ukuthi akekho emphantweni asho ukuthi yena akeze ukubhema akeze ukudla futhi yonke leyo nto kumina yingakho ngeke ngize ngithi osinawana mfowethu ukhokha ngisho ngabe uyabasiza ukhokhela ukubasiza manje uyakhokha so mina sengakwemukela ukuthi uma umuntu kuyimina engimsebenzayo
ngalolo suku ngisuke ngiyinikele ukuthi lo muntu ngizombhemisa ngizomthengela ukudla sidle ndawonye senze yonke into kusasa kuseyoyibonela mase ebuyele emgaqweni uma ephinde futhi ebuya sihamba siyo attenda somewhere kumele konke futhi lokho kube semandleni nami so manje mase kuqala kuba wabanye abantu abafisa ukusiza and okuyibantu ngempela abanosiza ukudlula mina nami engihamba ngiyogoqa kubona kusuke sekunzima ukuthi mawusu attendana nabo bona ngeke beze bayivumela ukuthi wena uzomthengela into yokubheka sizeni sambuyisela emuva lento athuzama ukuyibona kanti mina osinawana sengiba understand engicabanga ukudlula abantu bawo ama rehab ukuthi engathi umuntu angaze ukubhema akuyeke mayesefakwe rehab noma phela ke kungekusho ukuthi useyavala thaqa ake ukuthi mayebhema 3 namhlanje uthothi i-rehab nenyanga ezayo akaqala drop abheme 2 kusasa abheme 2 kusasa abheme 2 ngeveli zawo uyaqala usebhema 1 yabo nje usebhema ukuthi sekuphulile ngabo nje mina ngihamba for mina bengibhema swemp but sengihlisile futhi ngiyayibona nje ngisinde ngihlise ngakuthi ngihlise kakhulu ngicabanga ukuba iyangisiza futhi lesemsami kwenye indawo iyangilimaza uyabona ngoba phela yabona thina idakamizwa fethu uma sisibheme kahle angisabona nje ngizoba mina ngithi honest wafuna amangobe ngikhulise awamsiza umuntu yabona bafuna uma ngibheme kahle ngibone ngisho sixoxa nayo kanje ukuthi hayi mashabayi angiyabona impela ukuthi ayiyadubula kuyacacisa ngempela ngidle kahle uyabona mfethu but if ngingadlili kahle uyabona ukuthi uyaleka ngiyazama kodwa yabona lonto ehudula yabo so manje ngizama ukuya lapho isekuthenini nafethu yabona mina into la ngilimala khona manje ngithi ngiyazama ukwehlisa number 4 amandla yabona amandla phela agcina engasekho kam ngendlela uthole kubona umuvuseni uvuka mhlambe ngiqaqe ngamaqhuzu awu3 yabe isipiliyoni imvalo ufuna ngiyobhala nje ngesipiliyoni mase sengivuka mhlambe ngiqaqe ngento eyodwa awu2 yabo ngihamba ngiyobhanta ngibuye ngibheme 1 emini yabo ngiphinde ngihamba ngibheme 1 ntambama mhlambe sengilala lento igcina sifana no petrol kuwe exactly bafu or umlilo uma kwehla umlilo njenge moral uyacharge fanele ube rechargeable bangithi yabo uma ngempela unawo ukuthi usinawana uma ufuna akwenze imisebenzi umsebenzi ufuna ukwenzela ukuthi uyazi ukuthi mayiqeda kubhema hayibo uvela clean igcina into ngawuzibona but after 3 to 4 hours ayambonza ngeke konke sishoda manje inganiyona into engihlele ngisho uma ngikhuluma nabo la uma siqala sibheke aweni usukeya ngokwe yangisayibona ngibonso ingakho sengaze ngadecide ukuthi emva kwe-hour ngiyamvala umuntu angisi ngoba manje yabona usho kahle kahle la konke siyehle sileka manje siya ngokwethu petrol siya ngokwethu kodwa ke mina kodwa mina lapho ke in that case ngeke anything samsambi ihambisana nomqondo wethu yabo ngoba bonje ngiyonto ngichaze noma lokhu nje manje yabo okay nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba lelo muntu omemezayo omemeza ngathi yakhalela iluthi igula lika Jamal Chithekile siyacela sibuye sohlangana ngo-part 4 mangabe uyaqala ukubuka lolu hlelo nale episode le siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakhe ibell kuzokubeka emathubeni ukuthi makukhona isiqephu esisipostayo uzothi mangena ngaphakathi izoganqeza ecingweni lakho ukuthi manje phakathi bese kuyitholela isiqephu sangalolo suku abantu siyacela bejoin membership ukuze sizokwazi ukuthi sihambele ikole sithengele izingane ama uniform futhi siqwashise nangeyidakamizwa ngakho mina nguprofessor ngingokamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi hawu madoda mina sengincenga impela ke manje